Assalamu alaikum ardактуу Oşkor kanalının görүүчүлөрү, биздин катталуучулар, ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, биз сиздерге бүгүн ноокаттан салам айтабыз, чыгарылышыбызды улантабыз. Сиздерден лайк болсун, бизден жаңы чыгарылыштар болсун. Мына биз ноокаттын центринде турабыз. Бүгүн 10 апрель 2022 жыл. Анвар. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Келдик. Ден соолуктар жакшыбы? Орозолор менен чарчабай эле болуп атабы? Анваржан, бүгүн айтчы эми, бүгүнкү чыгарылышта канча ат чыгарасың? 3 at çıkar abi. 3 ат чыгат, Кудай 2 кааласа. mingeç bir öspürüm var. 2 миң ат, бирөө өспүрүм тай чыгат кошулуп. Эми ошондо ушул минип турган атынан баштайлан да. Бул жашы канча, өзүң айтчы жашыны. Бул жактан Yaşı 8 yaş ekan. 8 жаш. 8. Bar joğu joyda ekan. Hiç колго жооштугу жоошпу? Hamı yoğu joyda ekan. Ulağı ya. Повороттор да жакшы окшойт, а? Hamı yoğu yaxşı ekan. Tokiyam bilmeyim ben ettiğini öte tez. Tez ап нерсе курчпу? Ташашы башкача баш жаныбар. Өзүнүн токтоп турчу, бунун американский кинолордогудай атка жаныбар мындай. Şundan kaydı. Ала болуп. Туяктарыны, дене мүчөлөрүнү байкаңыздар мына. Бул ошондо улактарга салынып жүрдү беле? Ulakta çoğulda ekan, taki ulak, bözök ulak, hamı yoğu çoğulda ekan. Теке торпок улактарга салынды мына. Азыр жакындан көкүрөктөрүнү. Негизи кайсыл жердин жылкысы экен бул эми? Түбү. Буттары тебеленип турараса. Bişkekten gelgen ekan bu. Бишкектен келгенби? Жеп ичиши кандай эми Hamı аттын? yoğu joyda, kam boyak yiyiş. Илгабайт. Yılgavay, çekeden uğra. Мындай колго жерге түшкөндө жоошпу? Joğuş ekan. Такага туруштары. Bar joğu jakşı ekan. Карабайыр эле. Ora var Bişkekten gelgen aha. Бишкектен келген Карабайыр. Так, bunun hem кичине чабып, жеңилдигин да көрсөтөсүн. Азыр токтоп турчу, биринчи боюну примерно 1.60'ын тегерек окшойт. Çıkarttı 1.60 çıkıp kalat ekan. 1.55'ten ödöse 1.60'dan. 1.57, 58 ошондой чамалап турам мен да, мындай урубенгас ошондой чыккыдай. Çıkarttı ekan. Эми курчтугун да көрөбүз, анан такага турушу кандай? Joğuş ekan takara turuşu. Улактарга салынып, үйүрү кандай экен үйүрү? Üyürüyen var ekan ekan üyürü. Үйүрү да бар. Üyürü var, işleyen var ekan. Кошко кошсо ham болор жаныбар. Кошко кошсо да болот экен. Бул ошондо мындайча айтканда универсал ат экен да. Универсал кошко, үйүрүгө, улакка ат издегенде бир үйдүн ишини алдыга жүргүзүүчү ат экен мындай. Эми кичине ушундай поворотторун көрсөтчү. О. Көчө бир аз тарыраак экен да. Болду. Поворотунда сөз жок экен. Эми үстүгө айдап туруп же ылдыйга айдап туруп үстүгөбү? О. Ташаш күлүк экен ат жаныбар. Өзүңүздөр байкап көрүп турдуңуздар окшойт. Мага кошуп эле мына чогуу эле көрүп турабыз. О. Кетет койлуктей секирип эле жаныбар. Камчы иштетпей эле кетти го. Bunun kolunda kamçı yok eкен hiç. Kamçı işletmeyim ekan bunu. Kamçısız ele şunday bu canıvar. Ha. Öz tez ap kurç nerse eken da. Готовый eken da. Emi bul attı. Bir balаны palvan kılçıp at eken da. Mındayça aytkanda palvan la turgan ulaktan kalbay turgan at eken. Mınday zardası toğu күчтүү at көрүнөt kurçtuğu. Hem baasına toktolboyluu. Kamçısız ketken attım. Baası kança eken? Boğazı 185 min ekan. Emi Anvar aytçı. 185 min dedin. Kemi olu mınday jabıştırıp ele aytçı niyet satış gerek bolsa. 165 min so'm ekan. 165 min aytkanыңан 20 min dagı düştün. Şu verdim ekan. Attım bar joğu joyda ekan. Attın hiç emesi jok ekan da Kuda kalasa. Dokkolası hamı yoğu joyda. Birinci nomerde uşul at boldu urmаттуу көрүүчүлөр, байкаңыздар. Эми экинчи номерден алып чыгасың да. Бул тууралуу маалымат бердик. Öspürüm var oşunu alıp çıkam azı. Бул тууралуу маалымат бердик. Эми экинчи номерди күтөбүз. Чогуу күбө болобуз. Мына экинчи номерде кап
bara kaşka. Maşallah bu hadistegi sıfatka dagı okşaşıp ketет eken. Azır jakından malumat berебиz. Sekirişini bunun. Un. Şimdi basışı başka çaba canı var. Hadistegi sıfatka dagı okşap ketет eken bula. Bir tuyağı özünün tüsündü. Üç tuyağı kaşkasıyla bir üzügü жоқ eken de. Sonda eken. Bir kamem eken de. Onun jaşkın hem. Törge çıkmay eken. Törtkö bu жаңасы боло пышты. Xudo xolasa buni ham barzo'g'i joyida eken. Sekin bastırç. Bunda ulağa salıngan mı? Uloq garant eken. Bu yoqqa qaytarıp, bu yoqdan kişine gün bolup qalatken, görünmey qalatken. Qamchi ham kerak yo'q eken bunda. Bu da bez qamchi. Bez qamchi. Hazır hem denemçilerinde yakından alıp görseteynçi. Köküröktörünü. Bul kayaktan gelip bolgan canı var. Rossiyadan kelgan eken bu. Rossiyadan. Ulan жеңил экен мындай басыгына караганда. Повороттары кандай мунун эми? Көрүп эле поворотторун. Наракка эми. Мынакей эми дене мүчөлөрүнүн путу колу тазабы? Таза, топ-таза put qol eken. Жебичтерчи бул көкүрөгү өзүнчө эле башкача экен мына. Ko'krak barzo'g'i. Карчыгалары. Bunda bir koyu örmeysin mi? Görüp ketkenini canvarını. Ya maşallah. Külüktü ya. Kaygıga çapçı otlarda egetti o. Yemin mına gördüğünüzdür. Kara kaşkanı. Tüyaktar başka ya. Artık tüyaktarı başka çalsa tek. Sekirgen. Eliktey sekiret koy canavar buldağı. Bu özü basığı şunday eken ha manda bir kerilip özün çomday. Emesini çıkarıp, kıratını çıkarıp basat eken de baskanda dağı. Emi bunun basına toktolbaylı basına boyunu sırabapız. Boyu 1.65 çıgat eken. 1.60-65 aralığı çıkıp olat eken ha. 1.60-65 çıkıp ağıday. Emi bu canavardan basına toktolbaylı bası kança eken? Basını jöndülere kılıp koyam eken. $2800. $2800. C 250.000 som. 250.000 som. $2800, 250.000 som bolup bolat ha. C $2800. Kemi bolabı jakşı ele. Bolot Xudo xola, süйлөшөбүз. Kemi bolot eken. Ekinci nomerde uşul boldu ha, Xudo xolasa. Ekinci nomerde uşul boldu. Çabap görsettik. Anan hazır ketip koyganday bolup kaldı da. Özüm koy verdim aka, o yaka. Ya uzağıraaq koy verdin mi? Mынандай. Alıp ketip kaldıbı, oğuzu kattıkpı деген oy gelip ketti bu жердечи. Ekinci nomerde uşul boldu. Üçüncü nomerde em ne çıgat Xudo xolasa? Öspürüm mü? Öspürüm var, ошону. Mına ekinci nomerdin em mындай. Bul putu kol taza, ceviç işleri. Top-таза qol ya. Putu kolu, ceviç işleri taza. Barzo'g'i жақсы. Mına ekinci nomerde sizlerden like bolsun. Emi mına üçüncü nomerde öspürüm dediler. Öspürümde daha jetelep gelip kaldan var. Öspürüm tuuralı malumatты emi alıp görsetip ötöbüz. Bu temirkök. Karasan temirkök. Tik deseng kap-karagaga okşayt eken ha mындай tüsü. Бербеген başını tik көтөргөн мына кулактарын, кабактарын. Бул ошондо канча жаш болуп калат? Mana aka, 2019. 2019. Ne? 77 aka. Tabraları var mı? 2019 77 konservat eken da. Kelgen ha. 2019 77 konservat Bishkek'tin konservat eken. Çuy.
Так, 19 bolsa 22, 3 yaş. Bıştı oldur da. İşte oldu ki ha. Bıştı oldur canı var. Can başları da jayında gene soruları onday. Sorular da. Dene müçeleri. Aha. Kavaklarına, kulakları. Bu yoğun jolpu. Hem konservattan jaman eme çıkmasa gerek. Mına tabrolardagı bekerine nurulbaytı. Tak. Şuna aylantıp mınday görüp şuna bastırıp. Can başlarını bayqаңыздар. Bu joş nerse ekan, kolgo joş ekan. Kolgo joş aka. Mingende. Ha bu minilip üretilgen da bu. Jolun tap kaldı bu. Jolun al tavalek aka. Jolun tavalek kişine. Bro hazır minseng mindire öğret da kişine. Konzavot jetmiş jetti. Ana aka sinem ko'rsatib beraymi? Tişini abi görüp koyalım. Ana aldı seni surup atadi aka. Oşanda bıştı eken ha. İşte ha. Sürüp başlaptır bıştı. Yemi bıştının bağısını jaman okum geldi konzavot. Tıçı. Bağısı kança eken? 2,5 dolar koyuyoruz aka. 2500 dolar. $500 ha. Hem daha kemi bolat da Kemi kulak bolat süleşiyoruz aka. Mına süйлөшөбүз dedi. Andıktan ушундай кайсы бири жаккан болсо биз 3-чү номерге ушул бышты болду конзавод таза. Эми ээсинин байланышын телефон номерлерин айтып өтсөк, кайсы номерлер менен байланыша 51 алат? менен aka. Мен биринчи кодун айтып коеюн. Бизде бир эле Кыргызстан эмес, башка мамлекеттерден да көрөт экен. + 996 0551 551 менен 60 48 48. 60 48 48 номери Bardok менен narsa var aka şunda. WhatsApp, Telegram. WhatsApp, Telegram bardыk иштейт экен, да? İşte анда? aka. Ha. Байланыша бересиздер WhatsApp'tan, Telegram'dan. Анан мунун жебичи кандай экен өспүрүм Cevit быштын? жақсы aka. Bardok. Таза, жебичи ылгабайбы? Yok. Ден соолугучу, путу колу. Жақсы, пут колу таза aka. Такка көрө элек. Эми Yok. жаңы үйрөнгөн болсо такка дагы көрө элек экен, а? Мына номерлерди айтып өттүк. Эми ээси менен байланыша бересиздер. Жаккан болсо кайсы бири сиздерден лайк болсун. Бизден Ошкобардан жаңы чыгарылыштар болсун мынакей. Баалар айтылды. Ээси менен түз байланыш алып калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насып кылган болсун.